Ikirekale mirongo ine mweri ya Safari 7 sio kolega tafanio ikedi no kiharuni kia RFUA grounds guko mushimo na wa Nairobi. Gushanishi igoko igishokereria kiharuni geke thutha miaka mugwanja niko na taritari muthia mbitika isiko hanika kiharuni geke wari mwaka wa 2010. Akiario hede ya kurugurio ku mathako maya undu mwe na gwikwo kwa draw Godwin Karuga uria ni mwe wahariria mbitika ici augete ena muhoko wa mashindano maya gukome magaciru na ho akahoya mashabiki meyumeria na namba nene kuona ugitiri-ini gwako ugacirithetio. Looking at having a successful tournament, we wish to have a full stadium. So we're asking everybody to come in and support. We do have support from the police, from all the armed forces. Ikerekaria mwaka uyu rego kuruhania timu 12, timu inya cia kuma guku bururi-ini undu umwe na timu inya cia kuma nja wa bururi. Ahotani aikerekaria muthia Shujaa me gikundi-ini kia mbere na Namibia, Apache kuma Ngeretha na Mwamba Stanbic ya guku bururi-ini. Gikundi-ini gia keri kena Spain, Samurai, Red Whalers na Imagine Uganda. Gikundi-ini kia muthia nakio kena Portugal, Uganda, Morans na Menengai Cream Homeboys. Kugena kuonea ati bao ya ndagika cia muthia ya muthaki Linda Esu ni ahotithia timu ya Ghana Black Queens kuma kabati ya bao imwe kwa imwe magithaka na Harambee Starlets kiaro-ini gia Kasarani hwaini wa umuthi. Starlets mekuete utongoria ndagika 16 kuhitukira muthaki Mase Achieng ni kumana na pasi njega ya Monalima Adam. Mbitika no yuma ya gwethima hinya gwe Starlets kuria mareharirie gutungata mbitika-ini cia Africa Women Cup of Nations iria itanyitwo kuhanika bururi-ini wa Ghana kuma tariki 18 mweri uyu nginyagia Dithemba 1. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV iria kwa ni Ng'ang'a wa Nyokabi.